Dobrodošli na kanal Put oko sveta sa Cecom. Zlatna jesen stiže sa obiljem voćnih slasnih plodova koje sam ja spakovala u teglicama kao što vidite. Ovo je moja slatka zimnica koju sam napravila. Ovdje imamo kompot, napravila sam kompot od belih trešanja, zatim tu je kompot od crvenih trešanja, pa vidimo kompot od bresaka. Ove breskve sam nisam ljuštila, jedne to su cepače breskve, dodala sam lavandu, kombinacija breskve i lavande izuzetnog je prijatnog i osvježavajućeg divnog ukusa. Ovdje vidite također breskvu u kompot od breskve koju sam oljuštila i dodala ruzmarin. Sasvim jedan drugi ukus. Zatim dalje vidimo kompot od šljiva. Tu imamo i dalje kompote. Ovo je jedan liker od renjina. Također sam napravila i dosta od aronije. Skuvala sam aroniju. Kupinu, također džem od šljiva, ovdje vidimo i jedan liker od aronije. Ovo je više po tradiciji, ko je navikao da napravi će nešto i ostaviti u svojoj u svom špajzu, kako da kažem, za svoju zimnicu, mada sada imamo tokom cele godine, možete kupiti sveže voće, ali neka tradicija koju ste poneli iz porodice, ako ste je poneli, vi ćete napraviti i uživati u plodovima vašeg rada i truda. Vidimo ovdje imam i kompot zapravo slatko od smokava, bit će dobro za neki lijep kolač. Pa zatim vidimo ovdje i jedan kompot od divljih jabuka. Iskoristit ću za neku svinjetinu kad budem pravila zimus za praznike. Jako sam zadovoljna i uglavnom tako se potrudim da ostavim slatku zimnicu i počastim svoje koleginice, drugarice. Nikada se to ne baci, što kaže, potroši se na jedan lijep način. Ja sam samo željela da vidite šta sam ja spremila od voća koje potiče sa našeg podneblja. Zaista ovo sam naučila u porodici i tradiciju zaista poštujem i tako, nije mi teško, čak čini mi zadovoljstvo da nešto lepo ovako napravim i da se sama sebe i ljude oko sebe obradujem u toku zime. Hvala na gledanju, ja vas srdačno pozdravljam, do sljedećeg videa, ja vam želim svako dobro, prijatno.